Inkuru y'umugore n'umugabo bakubiswe hafi no gupfa bakekwaho kuba barishe umwarimukazi wigishaga ku kigo cy'amashuri. Uhaye ikaze kuri Bugingo Empire. Kora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu tugenda dukora buri munsi. Aho uherereye hose tuguhaye ikaze kuri iki kiganiro. Jyumva nitwe Joseph Bugingo. Mu mpera z'ukwezi gushize kwa Nzeri mu karere ka Huye havuzwe umugabo n'umugore bakubiswe n'abaturanyi bagirwa intere bazizwa ko baba barishe umuturanyi wabo bifashishije amarozi yacishijwe mu nzoka. Kigali Today yashatse kumenya byimbitse by'imvano yo gukekwaho amarozi no ku buryo yagaragayeho maze yegera abaturanyi. Inzu ya Alphonse Bimenyimana yatewe amabuye kuko yari ayirimo ari gushakishwa ngo yicwe. Nk'uko bivugwa n'umwe mu baturanyi ba bugufi utuye hakurya yo kwa Alphonse Bimenyimana na Annonciata Nyirahabimana, aribo bakubiswe bakekwaho uburozi. Ngo hagiye havuga inkuru nyinshi ku byabaye mu baturanyi be, harimo iy'uko nyakwigendera Marie Jose yankurije yaba yarakimbuwe kabiri n'ikiyoka, ariko ngo siko byagenze. Ikiriho cyo ngo nuko mwarimukazi yankurije yavuye kwigisha akajya gusengera mu rugo rw'abaturanyi ruri ruguru y'uwo dukesha aya makuru. Yavayo atashye akikanga inzoka akanayirenga aho yari iri mu nzira ivuye mu rugo rugizwe n'uduti tw'umurimbo. Aho ngaho ni kwa Bimenyimana, ari naho yari yiriwe ngo ikina n'injangwe. Iby'iyo nzoka ariko ngo yari yabyumvanye abana biwe ku buryo akimara kuyirenga yirukangiye mu rugo avuga ko ya nzoka ayibonye, akagwa mu maboko y'umwana we yareraga, ari nako avuga ngo ya nzoka ndayibonye, ya nzoka ndayibonye. Nuko ahita araba, bamujyanye kwa muganga agwayo. Bukeye bwaho ku gicamunsi nibwo umusore wagaragaje abarozi yankurije yaje. Hari hateraniye abantu batari bakeya, hariho abaje gusura umuryango wagize ibyago, abandi nabo baje kumva iby'iyi nkuru y'inzoka yishe umuntu, cyane ko intumbi yayo yari ikiri hafi y'aho ngaho nyakwigendera yayisanze, dore ko ngo yamaze gupfa nayo igapfa. Nk'uko bivugwa yamaze gupfa nayo ihita ipfa. Ibyo byavuzwe n'uwitwa Niyonsaba agira ati, umugabo uri mu kigero cy'imyaka 25 araza. Nabonaga ari nk'umusore, simuzi, ni ubwa mbere nari mubonye. Ati, nimureke nze mbereke umuntu wishe uno muntu. Ati, murampa amafaranga? Ati, nako nimuyareke. Muri ayo masaha hari haje n'indi nzoka, arayica ayishyira hamwe na ya yindi arazitwika. Ngo yafashe ivu rivuye kuri izo nzoka zombi arishyira ku kiganza, azenguruka urugo rwapfuyemo wa mwarimukazi, ari nako avuga amagambo batumva, maze aravuga ngo uwabikoze mu mwanya mutoya arigaragaza. Inzoka bivugwa ko ariyo yatumye yankurije yitaba Imana, yari muri turiya duti tw'umurimbo dukoze urugo kwa Alphonse. Icyo gihe ngo yanabajije abamwumvaga niba bashaka ko amwerekana ku mugaragaro cyangwa se akamwerekana mu ibanga. Abantu baravuga bati mwerekane mu ruhame. Niyonsaba ati, ntibyatinze Bimenyimana asohoka mu nzu avuga ngo barancitse we, barancitse we. Ahita ajugunya inyoni yari afite mu ntoki iraguruka. Cyakora hari abavuga ko iyo nyoni yajugunywe hejuru n'umugore we. Abiganjemo urubyiruko bahise batangira kumukubita hamwe n'umugore we waruje amukurikiye. Umukuru w'umudugudu niwe wahise uhagoboka abasubiza mu nzu, ahamagara inzego zishinzwe umutekano, arizo zatumye baticwa. Icyakora bakomeje gutera amabuye inzu yabo, banayisakamburaho agace gatoya hejuru, no ku mukazana we bari begeranye naho bahateye amabuye.
Bukeye bwaho mu nzu y'uriya mugabo ngo abantu basohoyemo ibintu bituma hari abemeza ko uwo mugabo yaba yaratunze ibintu bidasanzwe, harimo ibyibo byarimo urubura, urwari rw'inyoni runini na mare batamenye ibyari birimo, kuko ngo wa musore yababwiye ko harimo ibintu biteye ubwoba. Iyo mare ngo yajyanywe n'inzego zishinzwe umutekano. Ese uwo musore wagaragaje umurozi ni muntu ki? Nk'uko bivugwa n'umubyeyi witwa Mukamana wari ucumbikiye uriya musore watumye hamenyekana uwaroze Yankurije, akaba ari umusore w'imyaka 25 yakunze kwitwa Fils. Ngo yari amaze ibyumweru 3 acumbitse iwe. Uwo musore ngakomoka hitwa Ikibayi mu karere ka Gisagara, akaba yarageze Isahera mu kagari ka Cyeru mu murenge wa Mukura, hagitunganywa umuhanda wa kaburimbo uturuka mu Irango ukagarukira Isahera, kandi ngo yari awufitemo akazi. Imirimo yo gukora uriya muhanda irangiye ngo yagiye gukorera mu Mutara, ari naho abamukoreshaga bari bimukiye. Hanyuma yaho agaruka Isahera, ariko noneho akora amasambusa y'ibirayi ariyo bita ibiraha, ari nayo yirirwaga azunguza ashaka imibereho. Umunsi mwarimu Yankurije yitaba Imana, yari yanyuze irembo aho yari ndetse amubaza niba yaza amutumira mu rugo akaza kubimukorera aribyo ibiraha, akamwishyura amafaranga 1000, arabyemera. Bukeye bwaho ngo yamenye inkuru y'uko wari ugiye kuzajya amuha ibiraka yapfuye, arababara, ariko abwira uwari umucumbikiye ko uwapfuye yagiye, ariko yari ababajwe n'umwana we w'imfura abamwishe bari bagiye kumukurikiza. Mukamana yamutwamye amubaza aho ari gukura ibyo ari kuvuga, anamuburira ko hari igihe byamuviramo gufungwa, amusiga aho ajya kurema isoko mu gasantere, undi aza kumusangayo. Ati yaraje yegama ku gisima araguma ariyumviriza ngo ariko Mana, uriya mwana agiye gupfa. Ati kandi nagenda nkamurengera. Ndamubwira nti kandi Fils uri muritanga. Icyo gihe sinamenye igihe yagendeye. Ubwo yagendaga nibwo yishe inzoka ngo yari ije kwica wa mwana, ari nayo yatwitse hamwe n'iyari yaraye ipfuye. Ivu izivuyemo akaryifashisha agaragaza uwishe mwarimukazi. Abantu batangajwe n'ibyo yavuze ndetse n'ibyo yakoze, bagendeye kuba akiri mutoya cyane, kandi ubusanzwe abavuzi gakondo bakunze kuba ari abantu bakunze, ariko bivugwa ko se umubyara ari umuvuzi gakondo uzwi iyo za Kibayi. Kuri ubu wa musore ngo ari mu maboko ya RIB, nk'uwatumye habaho intugunda habuze gatoya ngo zihitana abantu barenga 2. Abakubiswe nabo bari bajyanywe ku bitaro bya Kabutare, kandi ubu ngubu barasezerewe, ariko umugabo yagize ikibazo mu misaya yoherezwa kuri CHUB aho agomba kuzavurirwa mu minsi iri imbere. Kuri ubu akaba ategereje guhura n'inzobere izamubaga. Hamwe n'umugore we ntibasubiye aho bari batuye, kimwe n'umukazana wabo bari baturanye. Cyakora ngo si n'ubwa mbere bakwimuka, kuko babaye i Kigali, baba i Gikore no mu Cyeru mbere yo kuza gutura Isahera. Ntabwo bari babanye neza n'umuryango uko Yankurije n'umugabo we. Icyo gihe bapfaga urubibi, kuko ngo bavugaga ko babarengereye bubaka inzu ya kabiri iri hagati y'aho Yankurije n'umugabo we bari batuye no kwa Alphonse Bimenyimana. Imiryango yombi kandi
yaba abiswa abarozi kimwe n'abarozwe, ngo izwiho gukunda gusenga kuko bose ari abarokore. Turagushimiye aho twabanye muri iki kiganiro. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye wumva nitwa Joseph Bugingo. Twakubwiye ko iyi ari Bugingo Empire. Ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha.